Centro de Saúde Pala Atauru resiste número de casos de hipertensão NBAs. Centro Saúde Pala Atauru resiste moras hipertensão NBAs compara com moraselo. Tur médico Natália Fátima moras ne causa husi consumo aihang nebe contém barak liu masing hanesan ikan marang nebe quase lorlorong comunidade Atauru consumo. Tene kata iha Atauru ne iha posto saúde Pala Bikil ne maioria iha ne moras hipertensão arterial. Moras nebe mak paciente sira mai hotensão sai makas. Tambah ihane itahatene kata paciente sira ne dalam rumah sira konsumo sahahan senebe mak masin liu la kontrola hahan senebe mak uinsa tu uinsa tu be moras ni afeta basira tambah sira la kontrola sira ni depois sira konsumo han senebe mak exemplo café masin bara. Depois ihanekan itatene kata ika maioria itatene kata Atauru ne ika mabarak mabe ihane itatene kata sira halo ikan marang ne maioria sira konsumo da rumah sira tau masin liu kan saga telah tene depois efeito si hansir ne mak bele paciente sira eta moras sira ne moras ihane tensão saya makas moras asma hipertensão arterial ne. Total caso moras hipertensão arterial iha Centro Saúde Pala Atauru hahu husi fulang Janeiro to fulang Abril hamutuk atus rua hat nulu husi número ne feto atus ida hitu nulu resin 5 no mane neng nulu resin 5 equipa cobertura Jemen.